Ayurito ni marakara nyundu wa gukora kirindi kia andu gietereire kubeo motungata ma kandi cia guciarwo na cia ikuu kaunti-ini ya Narok. Minista wa ugitiri wa thiini bururi-ini Fred Matiang'i ni oririe obithaa wa obici-ini ici makorwo na wendo na mayu ma gutungatira muingi uria utumite maandiko mawira. Why haven't you given them the certificate? That's what I'm asking you. From April, why haven't you given them the birth certificate? You are telling us you have 200 people. That's from this year. You need to come and sit here one day. You tutafute watu wa kufanya kazi hapa. Matiang'i uria kumagaritio ni munene wa borithi Joseph Boynet, muteithĩrĩria wa Minista Patrick Ntutu, Commissioner wa kaunti ya Narok George na Tembea, gatagata-ini ga atongoria mangi thiini wa icera riri riria ritekwirigĩrĩirwo. Minista uyu ni amenereirie ndumiriri ya obithaa aya kuga matungatagira andu 200 o muthenya na raini yare metereire gutungatirwo no nene. Heads of department, you will never know anything if you are seated in Nairobi. Huwezi kujua, lazima uje hapa uone sasa hii upumbavu tunaambiwa hapa na huyu mtu, ujionee wewe mwenyewe. Ibinda-ini uri Matiang'i ni acerire mwako-ini uri urathi na mbere wa motungata maya uria wirikanite urabuthira muigana wa ciringi milioni 26 na uria riu utigaritie mieri 2 uthire. Ngeribotera Inoro TV, njitagwo Masi wadia wa Murithi.